дуруду салом ҳамватанони азиз, дӯстони арҷуманд, бинандагони гиромӣ. қарор буд ки имрӯз аз тариқи шабакаи иҷтимоии фейсбук пахши мустақим сурат гирад, вале бо сабабҳои гузарондани корҳои фанӣ дар ин шабака мо натонистем пахши мустақимро аз тариқи ин шабака дар канали паймони миллии Тоҷикистон гузаронем ва ҳоло имкон шуд ки ин пахшро, ин суҳбатро аз тариқи шабакаи ютуб ки дар паймони миллии Тоҷикистон дар ин шабака ҳам як канали худро дорад, аз ин тариқ суҳбат кунем. Имрӯз мехостем дӯстони азиз дар мавриди қазияи яке аз муовинони раҳбари ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Муҳаммадалӣ Ҳаид суҳбат кунем, чун эшон чанд рӯз пеш модар ва фарзандонаш ва ҳамсараш низ бо аёдати эшон рафта буданд ва дар он ҷо эшон зикр карданд ки зери бо модару бо ҳамсараш зикр карданд ки онҳо бо мунтазам аз ҷониби зиндонбонҳо ва аз ҷониби яке аз раҳбариятҳои ин зиндонбон
شکنجه می شود. میخواستم در همین قضیه صحبت کنم چون که ایشان رو مجبور می ساختن مقابل رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید که مجبور می ساختن که در نزد دوربین ایستاده با آن جرم هایی که صادر نکردند تحت فشار و شکنجه اقرار شود و بعدا اینها رو در تلویزیون ها پخش کنند. چون بنده چند روز قریب 3 هفته پیشتر ما با همین حالت روبرو شده بودم و من رو نیز شکنجه کرده بودند و میخواستند که در نزد دوربین من اتهامات رو بالای نهضت و بالای رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر هم عقیده های خودم که در پیمان ملی تاجیکستان کار و فعالیت میکنند مقابل آنها سخن گویم. یعنی ببینید یک حالتی که امروز تاجیکستان در یک حالت قرار گرفته است که یک حالت بی‌ثباتی است، چون که آنها میخواهند که آن تهمت ها و آن چیزهایی که بالای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بار کرده ایستادند، جامعه جهانی، جامعه تاجیکستان به این همه اتهامات ها باور نکرد. آنها آمدن یک دادگاه های ناشفاف گذراندند، آمدن همه را پشت درهای بسته بالای این زندانیا بار کردند و دیدند که در این مدت، در این وقت هیچ کس به افسانه های بافته مقامات قدرتی تاجیکستان باور نکرد. وقتی به افسانه ها باور نکردند آمدند باز بالای همین مخالفین، بالای آنهایی که زندان کردند، با عوض حتی آزاد شدنشان، با عوض کم کردن مهلت زندان بودنشان، مهلتی که برای اونها یک عمره دادن به 25 سال 30 سال، آمدن پیش آنها نشستن گفتند که از برای خدا شما همین جرمی که ما بالای شما درست کردیم همین رو به عهده خود گیرید، ما شما رو آزاد میکنیم. یعنی که آمدن به اینجا و دیدن که کسی از اینها راضی نمی شود که به افسانه های آنها باور کند و در نزد دوربین حاضر شود و این همه تهمت و بهتان ها رو در نزد دوربین گوید. و سال گذشته، تابستان سال گذشته، یک گروه کاری در کمیسیون عاید حقوق انسان و عاید غیرقانونی دستگیر کردن و به حبس کشیدن. آنها قرار کردند که محمد علی حی در حقیقتا غیر قانونی دستگیر شده است و غیر قانونی قرار دادگاه نسبتش تطبیق کرده شده است و از حکومت تاجیکستان هم خواستند که سازمان ملل متحد بررسی شد و سازمان ملل متحد قرار کرد که این همه عملکرد حکومت تاجیکستان غیر قانونی است. من با حکومتداران تاجیکستان چی میخواهم بگویم؟ من میخوام به حکومتداران، آنهایی که من رو میشنوید میبینید، من برای شما، اگر شما در حقیقتا میخواهید که محمد علی حی یا اعضایان دیگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا گروه مخالفین، یا میخواهید که مردم برای شما باور کنند که شما در حقیقتا زید سعیدов جنایتکار است، در حقیقتا مقصود ابراهیمов کدام جنایت صادر کرده است، اعضای بزرگ مهیارov کدام جنایت صادر کرده است، مرحمت اینها رو در یک دادگاه عادلانه و یک دادگاه بی‌طرف، با دلیل، با سند اگر شما پیشنهاد کنید و جامعه شهروندی تاجیکستان، خبرنگاران توانند در این دادگاه اشتراک کنند، من باور دارم که جامعه خودش بها میتد اگر که واقعا شما آنها جنایت صادر کرده‌اند. ولی شما خودتان خوب میدانید که
اینها هیچ جنایتی صادر نکردند. شما اگر از آغاز پرونده‌سازی ها بالای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بالای اعضایان این حزب ببینیم، همه اینها ساختکاری های شما را از سال 2012 و 13 و 14 و 15 نگاه کنیم، دیده می شود که شما یک برنامه داشتید بالای این حزب و در اساس همین برنامه هایتان این حزب را بستید و بنابر همین آنهایی که امروز میخواهند واقعا مردم براشون باور کند، میخواهند که جامعه شهروندی تاجیکستان براشون، جامعه بین المللی براشون باور کند، ضرور نیست. امروز من میدونم که شما در کدام حالت قرار دارید، شما رو دیگر کسی باور نمیدارد، نه حکومتتون رو، نه پرزیدنتتون رو، نه یک اعضای حکومتتون کسی باور نمیکند، چون در گذشته دروغ های بسیار گفتید، کارهای بسیار دروغی کردید که دیگر از همون دروغ چیل دختران هم گذشت. بهترین کار یا آنها را آزاد کنید، عذر پرسید برای این جنایتی بلاشون تطبیق کردید، عذر پرسید، یا اینکه مجبور میشوید. من برای شما وعده میتم، شما مجبور میشوید زیر فشارهای بین المللی و داخلی و مردمی تاجیکستان آنها را شرمنده وار جواب دهید. دیگر راهی دیگر ندارید، چون همه عملکرد شما، همه کارهای شما غیر قانونی است. همه امروز میخواهید که امروز حرفی دلتان را از یک نفری که زندانش کردید و در یک حجره افلاس نگاه میدارید و در یک شرایطی که بسیار بد است نگاه میدارید، به خاطر آن را مجبور ساختن که آن چیزی که دل شما میخواهد، آن پرونده سازی هایی که نسبتشان کردید، آن رو میخواهید که از زبان خود این نفران به جامعه جهانی و به جامعه تاجیکستان گویید. این حرفا، به این ساختگاری ها، به این فیلم های ساخته و بافته شما باور نمیکنه. چگونه که شما بالای من یک فیلم ساختید و یک ساختکاری کردید، نشان دادید که ها این نفر با پای خودش آمد و این ندوزیده ما این رو، دیگر کسی برای شما باور نمیکنه. حکومت دارانی عزیز، شما هم که بالاخره یک انسان هستید. آخه این عملکرد شما دیگر تمام مرزها را گذشت، تمام سرحدها را گذشت. آخه نه هر یک قانون شکنی، قانون ویران کنی یک سرحد دارد، مرز دارد. من بیشتر نمیایم روی آن مقرراتی که در زندان هست آن گپ زنم، چون دیروز جمشید جان یاروف در این باره مفصل صحبت کردن در باره وضعیت و از نگاه قانونی. این من امروز فقط از عملکرد شما میگویم که شما بیشتر میخواهید که جامعه جهانی به شما باور کند، بیشتر میخواهید که باوری رو به دست بیارید. بهترین این است که آزاد کنید، مردانه وار عذر پرسید. این کاری مردانگی میشود، چون بیگناه این مردم رو ظلم کردید، ستم کردید، بافتید. من میدونم در قضیه حاجی علیم کیا گناهگار هستند، من میدونم که کیا صادر کردن این جنایت رو و این یک برنامه دیگر است. من در یک برنامه دیگر میگویم که این دستاندرکاران برنامه حاجی علیم کیا بودند و کیا این کار را تشکیل کردند. این خود رحمانوف بود و یک چند گنرال های دیگر. این در برنامه علایده من البته اطراف این گپ میزنم، چون این جنایت است. جنایتی شما کردید، فکر نکنید که اینها جنایت های شما پوشیده میماند. جنایت هایی که امروز جناب امالی رحمانوف صادر میکند، فکر نکنید که دیگر پوشیده میماند. ما یک این جنایت ها رو میدونیم که کیا صادر کرد، چگونه صادر شده. به این خاطر بهترین کار، بهترین برآمدن از این حالت این است که شما اینها رو آزاد کنید و عذر پرسید تمامی محبوسای سیاسی رو. و اگر نه مردم آزاد میکنن اینها رو، مردم میخزن، مردم امروز فهمیدن، مردم دیده ایستادن که شما دروغگو هستید، مردم دیده ایستادن که شما فریبگر هستید، مردم در استخوانشون این درد و دروغ شما رسیده است.
дар устухони мардум расидаед шумо. Ин кордҳое ки шумо мезанед дар устухони мардум задааст, чун онҳо дар бадани худашон ин кордҳоу сӯзанҳои шуморо чашидаанд. ман бисёр хонаводаҳое аст ки аз дасти мақомотҳои қудратии тоҷикистон ҷабр дидаанд. ба ин ё он баҳона пул канданд, ҷарима карданд, маҳкам карданд, суд карданд бегуноҳ мардумро. ин маҳбусони сиёсӣ ҳам бечора бо ҳамин тартиб маҳкам шудаанд. ин амалкарди шумо, ман вақте ки мегӯям ки мо дар Тоҷикистон як суботи сиёсӣ дорем, оромии сиёсӣ аст. ин чӣ гуна субот аст ки як нафарро аз Москав дузида меоред, як нафарро бечора ба хотир раҳбари ҳизби социал-демократии Тоҷикистонро сагашро медуздед. намедонам як нафарро рафта дар зиндон шиканҷа мекунед ки дар назди дурбин гуноҳҳои накардаро иқрор шаваду ва муқобили ҳамақидаҳои худаш ки бо ақидаи шумо мувофиқ нест зулм кунад. ин суботи сиёсӣ нест. ин як ҷанг аст. ин як бесуботӣ аст. мо дар ҳақиқатан суботи сиёсӣ надорем. ва тамоми ҳамватанони азиз, дӯстони ки моро имрӯз мешунаванд, мебинанд, бояд дар ин масъалаҳо бетараф набошем. мо имрӯз садҳо зиндонии сиёсӣ дорем, садҳо нафарое ҳастанд ки бегуноҳ шиштагӣ ҳастанд. бояд ҳар яки мо шумо дар ҷои онҳо фардо қарор хоҳем гирифт. бо ҳар баҳонае ҳар яки мо шумо метавонем қурбон шавем. ҳеҷ каси мо вақте қонун дар ин ҷомеа кор намекунад, ҳеҷ кас побанди қонун нест. албатта хоҳ нохоҳ мо дар ин ҷо қурбон мешавем. бе аз ҳамин мо қурбони ин сиёсатҳо шудагӣ ҳастем. ҳамин мардуми Тоҷикистон меравад дар Русия, мардум ки кушта мешаванд, азият мекашанд, азоб мекашанд, пастию хориву зиллатиро мебинанд. инам як худаш як қурбонӣ аст. инам як худаш як шиканҷа аст. ин як ҷиноятест ки Раҳмонов солҳо болои мардум татбиқ мекунад. набояд Муҳаммадалӣ Аид ва ин зиндонии сиёсие ки дар зиндон пайваста латукӯб мешавад. ва барои ман бисёр як ҷояш бисёр муҳим аст ки онҳо гуфтанд ки баъд аз 6 моҳ агар ки омадед маро пайдо накардед, яъне маро куштаанд. ман аз шиканҷае ки мақомоти қудратӣ болои ман анҷом дод, онҳо гуфтанд ман мурданро ба кала мегирам. вале гапи дурӯғро нисбати ҳамақидаҳу ҳамандешаҳоям намезанам. ҳеҷ ҷинояте содир накард. ин паёмро барои мо расонданд. ин паёмро барои ҳар яки мо шумо азизон расонданд ки мо шумо ҳадди аққал дар ин масъала бетараф набошем, чун инсон ҳастем ҳамаи мо. ҳеҷ кас ба ин бовар набошад ки Раҳмонов оромии ҷомеаро нигаҳ доштааст. ҳеҷ кас дар ин ҷомеа ором нест. ҳама дар тарсу ҳаросу ҳама дар зери зулму шиканҷаи Эмомалӣ Раҳмонов қарор доранд. то даврае ки режими Раҳмонов иваз нашавад, ҳеҷ чизи ҳеҷ беҳбудӣ намешавад. ина ман кафолат медиҳам ба ҳарои ҳар яктон ки то он лаҳзае ки режими Раҳмонов кулан бо ин хонавода, бо ин хештавор, бо ин фарзандони бадахлоқу бадрафтору дузду ғоратгараш агар ки аз сари қудрат дур нашавад, ҳеҷ вақт оромӣ, суботи ҷомеа дар Тоҷикистон таъмин намешавад. ягона имрӯз таъмини суботи ҷомеаи Тоҷикистон сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳама ин агар мо бибинем, ин танҳо бо рафтани Раҳмонов ва хонаводааш аз сари қудрат. ё Раҳмонов ё хонаводааш худаш аз мардум узр пурсида аз сари қудрат меравад, ё мардум якҷо шуда ҷамъ шуда инҳоро аз сари қудрат дур месозанд. вагарна мо як умр ғулом хоҳем шуд, як умр ғуломи рус хоҳем шуд, як умр ғуломи хонаводаи Раҳмонов хоҳем шуд. барои Раҳмонов бисёр хуб аст ки ҳамин миллати тоҷик, ин шаҳрвандони Тоҷикистон чӣ бошанд, ҳамеша ғулом бошанд.
бинобар ҳамин дӯстони азиз, ҳамватанони арҷманд, дар ин қазия бетараф набошед, чун онҳо ҷони худашонро дар хатар гузоштанд, садо баланд карданд. Ҳар яки мову шумо ҳадди аққал ҳамин видеоро пахш кунем, ҳадди аққал дар як ҷо нависонем ки изҳори назари худмон кунем, дар як ҷо навишта гузорем ки ҳамин хел дар Тоҷикистон ҳамин бадбахтиҳо рафта истодааст. Дар ниҷа Раҳмонов гунаҳгор аст. худи як нафар дар ҳамин қадар сол дар сари қудрат буданаш ин нишонаи аллакай беқонуние нишон медиҳад. ман дар бораи ҳоли тиҷораҳо намегӯям. даҳҳо ва садҳо тиҷораро куштеду зиндон карданду аз байн бурданду Тоҷикистонро як хонавода кардан. Ман дар ин намегӯям. ман танҳо дар мавриди як шахсият гуфта истодаам ки ҳамин шахсият имрӯз дар зиндони Тоҷикистон дар шиканҷа қарор дорад. ман худам дар ин ҳолатҳои шиканҷа будам, дар ин шароити шиканҷа будам. дар ҳақиқатан як инсонҳое ҳастанд ки ба инҳо ҳеҷ раҳму шафқат инҳо иши надоранд. инҳо дар вуҷудшон, дар хуншон инсонгарӣ намондааст. онҳо ба хотири ҳифзи қудрат шуда ҳар нафарро шиканҷа мекушанд. қудрат барои инҳо азизтар ва қиматтар аст. онҳо ба хотири барқарор кардани сохти конститутсионии Тоҷикистон, сохтори конститутсионии Тоҷикистонро ғасб карданд. агар онҳо барои барқарор кардани сохтори конститутсионии Тоҷикистон талош меварзиданд, пеш аз ҳама ҳамун Раҳмон Набиева меоварданд, чун ғайриқонунӣ аз тахт дур карда шуда буд. вале бо баҳонаи барқарор кардани сохтори конститутсионӣ ғасби ҳокимияти кишварро то имрӯз карданд ва садҳо ҳазорҳо инсон ва шаҳрвандони Тоҷикистонро куштанду мекушанду ва хоҳанд кушт дар оянда. то он даврае ки мо ҷомеаи Тоҷикистон, мо шаҳрвандони Тоҷикистон, мо насли нав ҳастем. ҳамин насли нав, ҷавонон бояд ки имрӯз дарки масъулият кунанд. агар мо имрӯз дарки масъулият накунем, имрӯз агар эҳсос накунем, инҳо ҳеҷ вақт наслҳои ояндаи инҳо аз инҳо бадтар ҳастанд. ба мо шумо раҳм намекунанд. ҳеҷ вақт дар фикри мо шумо нестанд ки мардум аз Русия ҷамъ кунанд дар Тоҷикистон соҳиби ҷои кор кунанд. инҳо барои таъмин кардани шароити арзанда барои мардуми Тоҷикистон нестанд. барои инҳо хуб аст ки инами мардуми Тоҷикистонро дар Русия саркӯб кунанд, инами мардуми Тоҷикистонро дар Тоҷикистон саркӯб кунанд. дигар мардум ҷои рафтан надошта бошад. ҳар ҷое ки равад саркӯб шавад, тарсу шавад, бечора шавад, бепушт паноҳ шавад. то даврае ки мо шумо ҷавонот, то даврае ки мо шумо бародарои азиз, ҳамватанони тоҷики мо шумо инамиҷа сарҷамъ нашавем, дасти ҳамдигарро нагирем, бо ҳамдигар наздик нашавем, бовар накунем ба ҳамдигар, роҳи ҳамдигарро набарем, инҳо бо мо шумо раҳм намекунанд. ягонта ин раҳм надорад. бовар кунед дӯстон, на ба ман, на ба шумо, на ба ҳеҷ як фарзанди ин сарзамин. ба ин хотир ин ҳама шиканҷаҳо, ин ҳама дар назди дурбинҳо, филмсозиҳо ба хотири он аст ки ҷомеаи ҷаҳонро, ҷомеаи Тоҷикистонро мутақоид созанд ки ин ё он гурӯҳе ки имрӯз даъвои сиёсӣ дорад, даъвои адолат дорад, дар ҳақиқатан худшон ҷинояткор ҳастанд. ино ҳама маҷбурсозиҳо, ин ҳама фантазияҳо, ин ҳама якчанд генералҳо месозанд ина. ман боварӣ дорам ки дар ин шиканҷаҳо, дар ин бадрафториҳо, дар ин корҳое ки ғайриқонунӣ анҷом медиҳад, то раҳбарияти кишвар даст дорад ва бе иҷозати раҳбари кишвар инҳо намешавад. худи шахсияти Эмомалӣ Раҳмонов дар ин шиканҷаҳо ҳатто фармон медиҳад. ман ба ин бовар расидам. вақте ман дар дохил будам, инҳоро дидам, фаҳмидам ки инҳо то ин дараҷае ҳастанд ки ҳатто раҳбарияти кишвар, атрофиёну шахсони масъул, ҳамун генералҳо фармон медиҳанд. ман тарзи тафаккури инҳоро омӯхтам, тарзи фикрронии онҳоро омӯхтам. онҳо ифротӣ шудаанд. воқеан агар вазирҳои Раҳмоновро нигоҳ кунем, он нафароне ки дар атрофи Раҳмонов, генералҳое ки дар атрофи Раҳмонов чарх мезананд, тафаккури онҳо ифротӣ аст. фикри онҳо ифротӣ аст. онҳо ҳеҷ фикри муқобилро қабул надоранд. онҳо ҳеҷ вақт фикри дигарро қабул надоранд. ҳар чизе ки Раҳмонов мегӯяд, ҳар чизе ки сиёсате ки танҳо ба ин фикр ҳастанд.
و خودی رحمانوف هم در تعریف و توصیف زیاد دیگر افراطی شده است و نمیخواهد فکر الटरनेटिवی رو شنود، گوش کند که در جهان امروز چی گذشته ایستاده است، جهان چقدر پیش رفته ایستاده است. امروز انسان ها درباره کیهان صحبت میکنند، تکنولوژی نو صحبت میکنند، ولی مردم ملت تاجیکستان رو آوردن فقط به پیشوا گفتن، فقط پیشوا میخوانند ملت تاجیک. جوانان تاجیک را امروز مغز مفکورهشان رو خراب ساخته ایستادن. به این خاطر جوانان عزیز، من امید دارم که همین جوانانی که امروز غیور هستند، با وجدان هستند، آزاد فکر هستند، میخواهند در تاجیکستان عدالت اجتماعی شود، میخواهند یک شرایط ارزنده پیدا شود، میخواهند دیگر در زیر لط کوبی ملتگرای روس قرار نگیرند، میخواهند در زندگی در تاجیکستان زندگی ارزنده داشته باشند. من به اینها باور دارم که یک جا در یک صف راست شده مقابل این ظالم و مقابل این دسته جنایتکاری که امروز حکومت تاجیکستان رو غصب کرده است و بالای مردم تاجیکستان ظلم ستم میکند، من باور دارم که سرجم میشوند. من باور دارم با شما جوانان عزیز، با شما که ما شما امروز نسل نوی این تاجیکستان هستیم، ما شما باید که مسئولیت به دوش بگیریم. با امید کسی دیگر شدن در کار نیست، کسی رو منتظر شدن در کار نیست. کدام شاهی رو در اسب سفید منتظر شدن در کار نیست، کسی در اسب سفید شده و ما رو از این بدبختی ها آمده نجات میدهد. ما خودمون به دست خودمون با جرأتمون با توانمون انشالله میتوانیم. دوستان عزیز، باید امروز در قضیه محمد علی حید که این یک زندانی سیاسی است، این یک نفری هست که با جرأتانه در وقتش در فکر و اندیشه هایش رو در داخل تاجیکستان بیان میکرد، امروز محمد علی حید را به خاطر اندیشه اش، به خاطر فکرش، به خاطر آن چیزی که سخن حقیقی در مقابل این امام علی رحمان و حاکمیت این ظالم صحبت میکرد، به خاطر این ظلم میکنند، به خاطر آن این شخص ابرد مرد را به زانو میشینانند، میخواهند که پیش این ظالم حتی در زندانشان هم باشد سرخم کند، ولی اما سر فرود نمی آرد. همون تاجیک است که سرش را بلند نگاه داشته است، همون تاجیک است که سرش را همیشه در خم نمی کند نزد دشمن، همون تاجیک است. باید از همین تاجیک اصلی است، از همین تاجیکی که تاجدار است امید دارد که ما جوانانی که امروز در آزادی هستیم مقابل این ظالم مبارزه میبریم و دستان اینها را که در زواله این ظالم بسته است، در زندانهای این ظالم پشت زندان کرده است، این زندانها را باز میکنیم و آنها به آزادی میروند. جوانان عزیز، جوانان محترم، من فقط امید امروز به همه نیروی شما داریم. امید امروز من رو میارم به شما. منم یکی از شما هستم، منم یک جوانی هستم، از درون شما بیرون آمدم. منم یک بچه دیهاتی هستم، منم زحمت کشیدم، مهنت کردم، قدم به قدم زندگی خودم ساختم. من باور دارم که شما هم برادران عزیز در قطار من راست میسید، شما هم جوان مرد هستید، ما هم هممون یک دلانه با هم برای آزادی این مرد بزرگ مبارزه میبریم، برای آزادی ده ها و صدها زندانیان سیاسی، ده ها جوان مردانی که در زندان رحمانوف امروز پشت زندان شده اند. بالاخره ملت تاجیک را، مردم تاجیک را از این ظلم برای همیشه که آزاد خواهیم کرد. هیچ وقت فکر نکنید که رحمانوف رود و یک نفر دیگر می آید باز همین رفتارهای رحمانوف را ادامه میدهد. این کار نخواهد شد. من در برنامه‌های الهیده خودم میگویم که چگونه ما باید سازیم، چگونه باید رویم که دیگر رحمانوف دویم در تاجیکستان پیدا نشود، شخصان ظالم به مثل این آنهایی که در سر قدرت هستند دیگر پیدا نشود. چگونه یک حکومتی میسازیم که ملت دولت پیش رود و حکومت
барои мардум хизмат кунад ва хизматгори миллату давлат бошад. менеҷерҳое ки сари қудрат биёянд чӣ гуна вобастаи мардум бошанд. ман дар як барномаҳои алоҳидаи худам бо шумо иншоалло суҳбат мекунам. дар шабакаи мо бимонед ва барномаҳои моро пайгирӣ кунед ва мо минбаъд дар ҳамин аз тариқи канал ютуби Паймони Миллии Тоҷикистон ва шабакаи фейсбук баромад хоҳем кард ва умедвор ҳастем ки шумо моро дастгирӣ мекунед ва умед бо ҳам мекунем, умед ба кӯмаки ҳам мекунем, ба умеди ҳеҷ кас намешавем. ҳеҷ кас моро кӯмак намекунад. ба қуввати худ, ба нерӯи худ такя мекунем. иншоалло ки мо дар ин роҳ пирӯз мешавем. худо мададгори якояки шумо бошад, ҳамватанони азиз. ва то суҳбатҳои дигар, то барномаҳои дигар бо мо бимонед. худо нигаҳдор.